Magkano pa yung butan na ini? 25,000. So tinutagin 25,000 yun. Ginto yun, 25,000, no? Oh, got the 25,000 one. Kamusta kang nabalin? Panibayang aldo naman ni. Ini magalmusal ta pa. Inolong manok, ang nasi. Pwede. Pamamahit pala upang yun. Kailangan mag-withdraw. Yatang pintalang ko na po, tang tirong kaya kayo, tang bangko. Tawag po takibat ka rin. Kaya rumengan. Nani why? You know? No, because this one win. This one when they are fixed. This one is like when the wind is coming, that one shot. yeah. Yeah. Ang galing man na mining mato ngayon. Ining mato, yan. Ang hindi ni migibandi yan. Bali ay migibandi. Pero manyigil mo itang anak na. Ano? Lemon. Bisa ang signal hanggang Jupiter ay mirasya no. Anong mission? Big sabihin ka sabi ko. Alin naman si Ryan kaya mintaging kabila. Ngayon na anong milyari? Sintakal dadala na yung dadala yung agdanan, magdadala yung pala. Bili po ting kita Matwaya pa ka na ako yan. Nadumban mo. Special. Appearance ko ka rin. No? Special Kahit appearance. magluto ko. Ali, itang kwarto. Mamayad ka ta solo. Ma-penalty na ako pa din. Ano ka lang pinag Ba, parang galangingal to. Ano ko yan? Nalakuha na ako. Mawain lubid, bantang yung ako. Tali eh. Let's go. Bulan pa. Lapit na ang ulan. Itang ko nga ng Turbo Ranger. Bilisan natin. Mamahid ko pa sulo. Labas na pa. Labas po. Labas po. Parak na laway tang ay. Na magtulak kay gariton. Mag-withdraw tapa again ng bangko. Tapos pila. Ano muna ito yung mato. Hinahan ko. Nakapila ko mo rin Tatapar mamahit na pang kuryente. Ay tapang kuryente. Anak ng kuryente Let's go. Takta pa yung bisikleta tam. Baka po ito pinamagbusit na kalupa na po.
Tara. Buklat na kaya. Ayo. Ayan po. Ang kuryente. Ayan o. Dito kaya naman yung pila. Kaya rita siguro ganyan, pwede tayo na mag-withdraw ka rin. Mamayad upa. Ayan. Social distance. Hi man, I just wanna pay electricity bill. Whatever it says, how much it says in there? Yes, 495. I'm paying on the card, yeah. Okay. You know. Sorry na. Mabilis naman yung gagawin service. Thank you, man. That's quick. See you. Ayan, bayad niya. Turot na kayo pa again. Patsi mga trolley again. Kala magnabukang $2. Kaya ni oh. $2 kaya ni. Magnabuka bang gamit may trolley. Kasi makalak na rin oh. Nakalupay ta metong tang Woolworths. Pwede may huli kimbale mo. Itang gahay, itang trolley. Yan ang tapang kaya ni Scratchy. Hey. Can I play Scratchy? Okay, I take this. Yes, how many for? This one? Yeah, just gonna try my luck. Pagkano pa niya butan na ini, 25,000. So tinutagin ni 25,000 yun. Pa ini, tametong. Uy, 2020, 88. Mumo ng raw. Uy. Ginto yun, 25,000, no? Oh. I don't know what's going on in there. I think I don't have anything. I got the 25,000 one. Oh, good. Thank you so much. You too. Mahal, no? Okay, 2 for 20. How much that one? One pieces. One $2? 12. 12. 12. Okay, no worry. I'll come back in the Christmas. Kaya tamang sports car. Oop. 2146. Yung bangko ko makabuklat na. Makabuklat. Halo na yung makaba yung pila. Draw tapa. Yun o. Savings 100. Confirm. May linitang guy, babae. May sa 20 naman. Pera. Oop, ang card. Ayun o. Thank you. Tara na. Uwian na. Mother, ano yung pera natin? Adjuya pala isusan na kayo sumangit. Yan yung ayuda. Wala nang 5. 495 eh. O yun na nga. Ay 5, meron akong 5 dito. Saan tinutakit ang scratch na. Na?
Ali, may mahit cooking guy card. May mahit cooking card. Ha? Card ko may mahit. Kami withdraw ang dinalo. Kasi makaba yung pila, namumuna eh. Maganda. Oo. Eh, inuna ako na itang pamamahid. Sindita pa karangkabalin. Makain yung sigarilyo tamo. Bigdala ako king Pilipinas mga kanimi. Dahil ni Rol Lugi. Nervous da eh. Wala na yung Rol Lugi. Kung kasi sisindi na ako mga kanimi. Ay siguro mga tinang 5-7 years. Sabihin eh, ito yung flavor. Pretang kaka kasi, sagli mag-iisa nyo. Ini, ikaw mismo yung gagawa sigarilyo. Kareng kaiken, kareng smoker. Ito kong piano ko yun eh, piano ko pa. Piano tapa. Oh, diba? Automatic na oh. Natamad na ako. Aler, ang ginagawa nyo? Nanonood. Pinapanood nyo? Monkey King. King Kong? Monkey King. Yan o. Part 2 na yun eh. Dati itang pinalbay ko itang part 1. Pinesena ako. Wala na pa mong nasi. Ayab yun. Akala ko sinabi kaya kasali ka mag Next week, salita mo. Next week. Bukas. Sali ka. Bukas, masuring panahon. Makasablay yung malan eh. O diyan makasablay, bro, sabihin mo rin. Mamumuran eh. Pati makasablay yung malan, enamoran. Ali. Pota yan. Masuring panahon ma, malulam, telawin. Jeremy na sabihan mo ka na ako. Ano nawarin? Dapat may itong ganyan. Yun o. Ay, ano pala bias niya yun. Itang malagkit. Kailangan pala makasali mo. Talagang makasali mo kailangan. Surang panahon eh. Oh. Naratambag. Abis. Kaya pa sana mumuran. Ito rin kaya mo biyay. Tanda naman Turbo Ranger tayo mo. Walang hip-hop yun eh. Kini recipe mong bali eh may kilala. Ano yan? Bigla na ka mo. Kaya eh. Kung nangan me, pilanin ba naman makatok ng yan. Matwa malambay ya pakya. Kaya may manakakit, gini may paikit. Ang bihira. Nantana ini. Wala na ka brother. Lalo mamaligo ako eh. Sulit natin kaya tamas. Kaya tamong scalp mask.
Para safety. Adapting safety first before anything hurts. Yeah! Ay, ini pasulog. Ini pasulog yung mga na. Diba? Yun, no? Kita lagi nih. Tara. Tayo pahigay. Turbo Ranger. Teka pa. Ya, malikot. Hello. Do you still have a rice 5 kilo? Yeah. Okay. Ano? Bah. Alay talayon. Pinik deh. Si Bandalalo. Ini lah. Ini aku. You don't have the lion? I'm going to come in later. You want No, it's okay. about the 12 o'clock? Maybe next week. Okay. Okay. 5 kilo rice, $90 please. Okay. Do you have card? Oh, sorry, cash only. Okay. I'm just gonna withdraw, yeah? Yeah. Nice. Hello. Hello, how are you? No, good. I'm not working here. Oh, you're not working. Yeah. That's all I want. Thank you. Salita na ako. Yan na ang balikan niya kasi excited ko eh. Bibit-bit ang game. Oh. Mata nama. Sige. Yan eh. Ito na aking bali. Yan pandilo na. Itang presko. Yan wala. Panggagalogay na. Yung agobray pa yata hitang mo to. Hey! Still working. Very hard worker, huh? Very hard worker. Sipag yun. The sun is going down now. The sun going down. You sleeping here? Oh, okay. Ang gana kaya. Tompi na ako atiting dyan. Tabalo ka budya maili. Lawin tala retang tenam na. What's this one? This one vegetable, yeah? Nalang tanama rin. Ita, ano namanya pa rin, eh? Good, ah. Ay. Napabingin na kanyang gini. Aro. Murampin. Lilintik na, oh. O, mindilo ko mo yata kaya minuran, eh. Inuran pin, no? Auntie, raining already. Raining. Yeah, raining. Do that tomorrow. Bagay pila na kami mo rin ba naman makatok ng ganyan, eh. Tingnan ko nang kami ganyan yung guy 2016. Payarin ng 2016. Kaya na kami ganyan. 4 years. Wala pa.
Higit 3 years. Ren. Ren nga kasabi ko. Jauh Miley. O na no, ang kata na mo gani na. Yung tutugin na mo, karang kabaleng king Pampanga. Yung tutugin na ang video, ang gana ang gani. Sige, mimigat kayo palagi yan ha. Sige.